Mutongeria wa Ntûmîri ndene ya County Meru Bishop Edward Buria narombete thiri uchokera ntere cia mbere County Nembu ndarende kuonekete kuri na kasakasa na kinya kuri ya kwibanwa Buria ro nowe kinya mukaririete wambondi yote ndene ya County Meru uwete ya Meru na kariba ntereu ni mona mtu na mutonaina na kwa kutibatere kwithira kuri na wagage kana kinya kwithira kwina kuri ya kwibanwa kana mpatho ntereu narombete uchokero kiri no rumwe kenda kinya biashara bethirite baitithina mbere chithira chichokera merini thirite ikiye kwa ni Bishop Geoffrey Muthenja wa kanisa Calvary ro wite oka kuthira kwina siasa bakureta mbathoini babatire kurekana na cioburu John Thega na kulikithia riboti Patron wa ngwataniro ya Ntûmîri Ya County Meru no Meru County Pastors Forum no Bishop Edward Buria nebumirite kumenere bonene nkubania yukuyirwa ntere cia county ciembu katika mugongo wa Ameru na mbere ontakuwa ni rundu bithuku bithungirite mugongo uyu nontu batuire be gintu kimwe kuma tene na ibwega Ntûmîri bagwatanire kimaromba kenda bagateithia thina no kuthira antu baba muntu umwe, and it's very important kuga bau kila kwenda kuwa ntikwenda gwitikiria that politics igutuma kwithirwa kwina tatu igukarekana ona iretu makite twinthe nkana kuga nkauga atiri antu babari imuntu umwe niki miaka na miaka historically batura baigi ntu kimwe inyi bakinyira antu amwe, not only are they doing business chionka kinyi ba intamarire ituma tukomenya when the enemy has visited antu basiasa no batika advantage na bagafani mbio bakaurutera mwantu jorea, lakini ankoromba antu betu bakuma kiri Siakago kuma kiri antu betu bakuma mbere antu betu bakuma Tharaka antu betu bakuma Meru dere tegi tarea ba utwe kwethira tukigagwa mantu ya tukuona na kuona ora winyangia bointo winyangia bo motoro kintu kugitebui. So what needs to happen ba utwe kanisa kirundukio twakigondokera rietu na Yesu Kristo. We will rebuke that spirit. So the time has come ejeniamwe kinyapo gatwenda batutura ntuba kanisa, we will help na huyu shetani ambaye aliingia kuleta hii shida ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Bugwatanire na bwithira bwo gintu kimwe ndario on behalf of the church. Mearia weto mbaruni Bishop Geoffrey Muthenja wa kanisa cia Calvary uraugite ontubu nontu buthuku na ibukone na biche tari mbega nontu antu batuire bari kintu kimwe kuma tene mantu ya mega nontu antu ibature nie bwega muno kwina aembu ba Meru naja kwina Ameru ba na ara ba embu na Siakago na mbereu na kinya guntu kungi gukwingi na ndi antu kababwiri kumenya rira tukuga tukarania bwega na rira tukuga turi a Kenya guti mpatho ibwiri kwithaire o wathura nantu uga ngao imumiru anga no kureta wamba ngao no kuthithia nantu batwire gwita biashara bara mwagita riri nene muno nara nkuruki Muthenja rombete na batongere basiasa kuthimagira ndwari cio nontu karemera kuri mutongere gumba kwiwa kiaragia ndwari tari mbega ikareta nkujanio teno mantu ya wamba akwantite ki mantu ya wamba nontu miaka iu yonthe antu ibatwire bara amwe antu ibatwire bakiganaua biashara antu ibatwire kuthithia bati twina inya makanisa mbere jara antu betu batura nao Ameru na baembu na babakeja naja no te thina yumba kwithwere ona ndi atongeria ibamenyere muno biugo biao nontu biugo biao biomba kwinyangia kinya mugongo junthe nthiguru yonthe ntu basiasa ibageria kugwathania antu bakathura na antu tumantu tunini twambairia ura tukareta inya ndwandene nthiguru kiripotera ndeto cia weru mbita wa John Thega.